ekiyumba kye yadolikaluka tumwegana lwaki tugabira musaala ono swala kusaba ikumi nino mulingirira olwali mungwalese ebikambuli ebitukubye galiye mu bisemawundo ola ali kujja mu itaka waneeruyuka ekasulu ali kujja mu itaka hakkan wasidika bashekhe mulikwirayo n'ebigambo bya duniya aye abantu mubona ebiri ku lediyo mubona abantu ebiri ku mpapula n'amawulire abantu bali kwonona kyona igulo tulabutawo okwira okwakobera ekigambo ky'obutonzi ng'ahmad olwaleeta umyeganga agiviiremu kirungi kyokola okuba nga oli kwa media bamwe bali kutugobera mu bulambuzi ekibambe ku YouTube kituzaamu amaani dasaba bayakaba kali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos ngowe muli kumbona ninsi Yazid Yolisigira owe musede mu bikado nga kali kweyongerayo nsaba naife ababona embozi daife tomala gabona mbozi novaawo tukusaba osubscribinge awole kigambo subscribe mukale emifu okona onabanga otweyunzeku tuwerabira kukoona nakadde oba notification bell akadde olina okakoonako kiro kikuyamba nti bambi buli mboozi etutaayo oba omu kwabo abasooka bambi okugibona nga we mbakubye ndi Yazid Yolisigira awaife busede mu bikado nga we muli kumbona ndi mu bitundu ebyeruuka wabulanga embeera eriwo ya kinogogo mbeera ya maziga mbeera ya kiyongobero eriyo omu kubagega mu kibuga ky'Iganga muzeeyi Kibaluwa Ahmad bambi yaviire mu bulamu obw'ensi eno era nga olunaku olwaleero abantu baviire mu bitundu eby'endawulo eby'eiwanga bambi baida mu bitundu ebyeruuka wano ku kyalo Waibuga mu igomero ly'e Waibuga bambi okuba abasaale nga bawerekera muzeeyi Ahmad Kibaluwa bambi yaviire mu bulamu obw'ensi Ahmad Kibaluwa abeere musuubuzi w'amaanyi mu kibuga ky'Iganga abeere n'ennumba ed'abapangisa abeere n'amamotoka n'ebintu bingi era nga n'omu ku bantu bambi ababeere bayambyeko okuwa abaana emirimu oba okufunira abaana emirimu ng'otwere ku ekyo muzeeyi Kibaluwa ayambye ino obusiraamu okuzimba emisigiti n'ekintu ekindi n'ensonga lwaki bambi abantu abaviire mu bitundu eby'endawulo eby'eiwanga baida mu disitulikiti y'eruuka wano ku kyalo Waibuga bambi okuwerekera muzeeyi Kibaluwa nga wano oli kumbona agona amaka ge wano era nga wazikibwa olunaku olwaleero wabula buli muntu yabawereka zindalo kwogera tabairemu maani olw'emirimu egya muzeeyi Kibaluwa gyabaire akoleire Busoga gyabaire ekoleire Iwanga bambi buli agemye nga akazindalo ng'obonera irala nga bambi bamusobairira buli agemye akazindalo bambi ayogere nga ku muzeeyi Kibaluwa birungi era nga abantu abaiganga bajja kumufiirwa ino Busoga ejja kufiira muzeeyi Kibaluwa obusiramu bujja kufiirwa Kibaluwa bambi n'eiwanga lyona lyona muzeeyi Kibaluwa Ahmed ng'akaali kujja mu bitundu eby'Iganga byenigira mu bizinesi n'azimba amayumba okugula amamotoka n'ebintu ebindi yasooka kuviira mu disitulikiti y'eruuka era ng'eno n'oweibwa yazaalibwa wano ku kyalo Waibuga mu igombero lya Waibuga mu disitulikiti y'eruuka bambi muzeeyi ono yazaalibwa era nga wano we yasinziira ng'omuvubuka yena yajja mu bitundu eby'Iganga kuba Iganga aniruuka birinaine yavaawo yajja mu kibuga eky'Iganga bambi yatandika okukola emirimu era ng'omuntu omwikiriza omuntu atya Katonda yamuyamba yafuna sente era afiire nga aliko koni sente buli abavuleyo kwogera bayogere ku mirimu gya muzeeyi Kibaluwa gyabaire akola era nga buli muntu aba yamwogera ku birungi byerere ng'akoba nti alese omukululo naddala olw'emirimu gye emirungi gyabaire akola mu byensi ne mu idiini ery'Obuyisiraamu so nga wayi media muzeeyi Kibaluwa tubaire tumuyidi nga omuntu era yena abeera atwidi era abeera atuwagira mirimu gyaife so kyova obula twena tokobye nti tulina okujja tubeeyo bambi nga bamuberekera ng'ajja mu nnumba ye ey'olubeera era nze niba nange tugemye ebintu byaife microphone amakamera
ni byona bambi twaidano ku kyale waibuga nga basalira baba basibula muzeyi kibaluwa okujja mu numba ye ey'olubeerera embeera tabeera enungi embeera tabeera y'amaziga wabulanga nekyo tufa tukabukobe nti saba Katonda alinga emirimu emirungi gyakola era iwanga bambi amuwe ekyobumule ky'emirembe amuwe ejjana era amusonyiwe n'ebyo bambi ebyamusobako ila alimu ligaibi wa shahada oluvannyuma lw'okufa mujja kuyisibwa eri Allah ebyekwese n'ebyolwatu thumma turaddun ila alimu ligaibi wa shahada sekaisikaalinga itolo nesenezi mujja kuyisibwayo eri Katonda izi ebyolwatu n'ebyekyama mwinonyolwa amasaba gemwajangamu entaama enkoko enderu emyofu endirugavu ebyabya mujja kubibana oyo ajja kubimana olwaleero olulumba olwokubiri mwana wange Seeka Buruhani wagalat limadinina ala amalika swaliha mutyo olulumba ab'amabanda lwe balirumba emirimu gyammwe emirongoofu gye mwakola lwe bajja okulumba eswala lwe bajja okulumba ezaka lwe balirumba ebisiibo nani azira ibanda n'olwaleero ajeri asananzibwa nani azira ibanda abantu ameka abamisisanga abantu mu nsi olulumba olwo mulutye wagalat limadinina ala amalika swaliha mutyo olulumbo ab'amabanda wataala kalimadhulumu bidhalim olulumba olwokusatu wagalat liwarithi ala amalika mutyo olulumbo abasikale lwe balinda okulumba emaali y'omusaadde ono lwe balirumba emaali ate asoma mutya ino ng'ayenda okuloga akulimirira omwaka ng'ayenda okutemula akulinda mu kitooga ty omuntu ate asoma Shafiiki olikuwulira kino kirango ndikulabula ndikubaba obuyeekera obusinga obuyeekera bonabona mu nsi obuyeekera bw'oba okoleye ku nsi eno bakutye olikuwulira musuukosuuko kutwala mwana ku isomero nase nguli kyasoma ndi mu kiro imeka ayo kusoma kukufuula ow'eidembe weeyagala tibwetya okola byoyenda baife abayiseegaga twena tukasabira tutwala omwana ku isomero tuli oti bayisemina abayisemina bakoopa kwife ife abayiseegaga tulina enonoona saala omwana otazimba numba mutwale ku isomero ona Seeka Mayali ali agaasuna litavuga nga olwodi omulambula akola isimu yalisula mu blacklist lwakubanga teriri bitamu nga wayenda at least omutuukirire omuboneku era nga olukulengera nono nize mbaire ensaza kumada obonafu bwe mbale munonera kugaali kukabimbi kitange nga ndikubonanga n'omusaada asigale mwiganga owokubiri bamweta ajimulira namba nuzyantuka kunamutuka kukadali alira amaziga ati baba tikasobola kujja mumuzigiti nga Ahmada bwembali muno naye akuba ati baba amagulu tisobola tikasobola didi nga mubaana ba Ahmada mujja kubamu omwana anayemerera nga Ahmada abaleesewa tuve mu ndoola abawalimu tuve mu ndoola bamusheekh ebintu biri kutujjaku omukwano gw'eddiini guzirawo balula abantu abasooka mu ddiini alladhiina sabaquna bil iman nga imaani yaabwe eri gulugulu bangira mu kitanda olwali lwawongira mukubira abagejja beijanga bamukubira akasimu wallahi entawe because so and see nze anaakugolola ani agolola Ahmada nenza okumutunuulira ng'ebibamba mbiteese mu maaso ijunukazi kulinga ndikuja ndikulira amaziga nyamani basebo ono ne gabula Ezra ono yali aku mu mikono gya mwami Kibaluwa twalina omugenzi Nsolo yatuwa office eya NRM ate twasabira mu akalulu ka fayiro olwaleero n'obumane
bweni nabwo bwava wa mwami Kibaluwa era nga gentuuka waliwo okumeza kunene aye akobaatyo yatati amakuntebe kule mu mubede bambeeda banta kuntebe amini kumeza n'alamulira okwo ebyofiisi so bakulyaza amanya werembe ina amafu amangi era kigoni munambale aye gonagona olomosi wano wasembyewo nenda kwebaza omwidye okuwerekera mwisisa mukatondeza nebyobuwanga akanagazi kubanga muno mukabiye muno ddala inamira nti Parliament ya Uganda kyeyabwine ekirumu mu Uganda n'okutyamya olukiiko baspendinga obuwumbi obuwera obusatu okubingana muganza era basanengaledde amaanyi eino okubeebaza otubingenda muganza kuba na muganza ekibere kizibu ekirumu abakusoga ekirumu mu Uganda ekikyaviirewo era busoga buti ejja kutiita. Olwo Seeka Yusufu Mayayi imaamu w'omusigiti Muzeeyi Ahmad Kibaluwa mwabeere bambi ng'asalira mwamaze ekiseera ng'asalira kitegeereku nti mu mbeera edd'obuledde abairemu Muzeeyi Kibaluwa babeere nga bamutambuza mpola mpola era bamutwala mu musigiti yasaala yavaayo yayira eka okutuusa olunaku lwafiire era tukitegeereku nga wembakobye nti afiire ekirwadde kya sukaali. Seeka tukobereku ku obulamu bwa Muzeeyi Kibaluwa babaire butya? Bismillahir Rahmanir Rahim. Abali kumbona ndi omu kubafuna omukisa n'empangala mu kibuga ky'Iganga nga ndina obudulizi nti ono Ahmad Kibaluwa ye tuli kuziika olunaku lwa leero n'omu ku basaada abakulu abasooka okugemerera eggwanga lyaife bagemerera batya eggwanga n'abasooka okusuubula okuvuga emmotoka nga basaabaza abantu. Omwami ono mu kibuga ky'Iganga amazeemu akaseera kawanvu era omulimu gwe baakolanga mwe baafunanga amayina yavuga emmotoka edimala emyaka 30 ng'eibaati tibaligoloire. Emmotoka eyo aba awangaalaku kambamenereku. Mwiwanga muno mwali emmotoka yebayetanga Molisi, mwabamu emmotoka yebayetanga Austin, mwabamu emmotoka yebayetanga Peugeot 44 ni 45. Abasaadda bano n'omukumba bo abasooka okudivuga baba mwiwanga muno. Ngenda kwebaza olunaku lwa leero omugenzi ono nti Katonda amutoirewo aye amutolawo nga mwikiriza mu ddiini y'Obusiraamu. Bangi n'abakola emirimu egifaanana giti ne basesettuka olw'ensi ng'ebagabaine. Tiyinza na kukirumamu omusaada ono n'omu ku bantu abaatola oba obugayigabiwe nga ndi kutandika omuzigiti gwe beeta Masjidi Salaamu Eiganga Municipal. Omuzigiti ogwo gw'abairugavu, omuzigiti ogwo gw'aba Haji Ahmad Kibaluwa. Era ono nfiirirwa nnyo mu bantu bembaire nemereraku nembakobera ekigambo kya Katonda abaire musaale. Mwayi mwiganga nkasigaizawo mwine yebeeta mulirira namba Haji Shaban. Yene embeera efaanana ng'ono yanafiire ayoyo tukamubona ku n'eriiso. Bati bwe babaire mwiganga abasaadde abavuzi b'amamotoka ababiri abo omu noono Ahmad asigairemu n'oyo akasigere wakatemya. Okay, Seeka nga tumaliikiriza kyakwega kyekiriwo oba oliawo ku bulamu bwa Muzeeyi Kibaluwa ku birungi byakoleire Busoga, byakoleire Iganga, byakoleire Iwanga, abisaana byonna byonna abirese naddala eri abantu abali kutubona aye nga bafa wa ku byansi tebafa ku bya Katonda. Mwami Kibaluwa abeere mulwere ng'ajja mu musigiti tulina abantu nga baliyo nga balowooza nti sente niyonka nesobola okukola mbwene gano Muzeeyi Kibaluwa afiire ayo oba oliawo sente sowa nga temuyambye bamuziise Magombe nga omunaku ge bamuziikamu omutyere gwe tulire n'ogwo abagaiga n'abaavu go balya kyakwega kyo oba oliawo ekiri eri abantu abali eyo. Nkubye omulanga nti Kibaluwa n'essomo lyaife abantu mwena mwire mutubonereku. Kibaluwa afaanane ni Gaddafi eyali presidenti ow'ensi kasitoba musiraamu.
enshene kutawanikiza bwerere aye nga tyerabira Kibaluwa aleseewo omukwero ebyo ng'omuntu bwe wandibaire oli kutambula ojabulanga ng'otambulira mu motoka aye waabona nga omukwekwe byogwa biseeni guno mu bwena afaari yonka abantu babaire bonabona batebenkevu nga bali kwida okuziika Kibaluwa ekikoba ki obusiraamu bwenkanyankanya bwaba musaada oba oli muwanvu oba oli munene oba ofaanana otya tukuziika mu bugoye busatu mulekere okutemulagana n'agasasi mulekere okubangana ebiso bana amagombe gatulinze nga mwe mubona Ahmadi nga batawere n'ensi abaire mwiganga enumba bajja kugigabana aye bamutaire mu numba eno yonka yebeta amagombe oba oli eyo oba oli ani banange terabiranga kwirayo waka jonirize wakaho we banakuta mu numba yebeta amagombe eyo teyawula kobani aba baire muiwanga gano mu bwene amana n'abafiire e London babayiza ku byalo babayizayo mu itaka kino kyonka kikumalirira kyonka okutegeera n'okufumintiriza nti byolimu ebye Kampala ojja kubivaamu nani yebanaziika mu Kampala enaku dino iwe niwani yebali kuziika mu Idinda niwani yebanaziika mwiganga etawuni yange erwaliro eri kubafuuda mwireyo mulongoose ebijja byammwe nga Ahmad wali kujja okusula aye endagainewo nga batebane bali awo ni badadaabe kiraga ki lwakuba nti omuntu oyo yayidukira yasooka kuzimba yebali muziika era mwena muli kubona naawo mwena mujje muzooke muzingere mutayayanira ino bitawuni bituba amakuuli kigambo kindi olula kumbendeza banange kana akabonero akabaire kwa Ahmadi kalaga buli muntu okwetawaaza mu mutima gwo twirewa Mukama eyatukola natuwa obulamu buno obutagulika mu katale oba Kibaluwa yabutwaire alinze kutwala bwange na bubu ayinza okubutwala encho. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tuyanza seka bambye oyo ni Seka Yusuf Mayaye ni imam wo musigiti masigiti salama mu kibuga kyeganga Muzeyi Ahmad Kibaluwa mwabere babinga asalira ava kutukobera ko kubulamu bwa Muzeyi Kibaluwa obo olyawo yatukobera kitegeeza ki eri ife abasigaire kunsi era kike tusanira okola obo olyawo kweniza emirimo gyaife nga tulindiranga onakolo olw'enkomero bambi Katonda bali kujja okutukowola tujje tumwagane ng'omusiraamu senamba awona atyamuku onakolo batukoba malayika mawunti lwaji okuidano ne mu mutima so tugezagezaako kubambi okwetereza tubone ng'oboolaawo tuba balongoofu mu maiso ga Katonda naddala mu kiseera ekyo onaku lwe tuli kujja okwagaana nga nviire obulamu obwensi tujja kweyongera yaba kale ku subscribe please go ahead and subscribe like and share our videos ndi Yazid Yolisigira owaife busedde mu bikado sigala wano okulaku omukosefu mujje mubona omwami ono yajja okusula waire yonumye Onkitibwa serakano banange waiswa oli kulembera jjo okutta Muzeyi mu kabuli abakyala musigale onkitibwa Hasani mutabani w'omugenzi omukulu Why media? Why media? Your best YouTube channel.